Корейская декоративная косметика идеально подойдет для создания естественного образа. И мы можем быть твердо уверены на все 100%, что косметика содержит только натуральные ингредиенты, и по цене она более доступна, чем другие элитные производители декоративной косметики. Мы находимся в нашем любимом магазине Холика, и сегодня с Сирой мы узнаем все секреты и последние новинки корейской косметики. Декоративная косметика из Кореи, она весьма необычна, уникальна, и мы узнаем, как правильно ей воспользоваться, чтобы быть красавицей. Наш макияж мы начнем с бровей. Их мы подчеркнем таким необычным продуктом, как фломастер для бровей. Фломастер для бровей корректирует форму, и они выглядят более естественно благодаря удобному аппликатору, позволяя варьировать интенсивность нанесения. Также, в отличие от карандаша, хорошо впитывается и дольше держится. Далее наносим тени натурального оттенка, чтобы подчеркнуть естественную красоту наших глаз. Естественный макияж глаз – модный тренд нынешнего сезона. Натуральные оттенки подойдут абсолютно к любому случаю и будут всегда смотреться очень эффектно. Подводить глаза мы будем тоже необычным продуктом. Это подводка с 3 кисточками. Эта уникальная подводка с тройным аппликатором позволяет заполнять пространство между ресницами, создавая более выразительный взгляд. Отлично подойдет тем, кто только учится делать стрелки на глазах. Чтобы максимально удлинить наши ресницы, мы используем супер-тушь с микроворсинками. Тушь с микроворсинками создает невероятно длинные, пышные и естественные ресницы. Его уникальная формула работает методом сцепления и надежно фиксируется на ресничках. Цвет губ усилим тинтом. Тинт – это красящий пигмент, который быстро впитывается в губы и остается с вами на весь день. Твинт – это не блеск и не помада. Твинт придает губам натуральный оттенок и выглядит так, словно губы не накрашены, и отличается особой стойкостью. У нас есть такое необычное средство – румяный хайлайтер «Кошечка». Он придаст румянец и, естественно, сияние нашему лицу. Универсальное средство румяна и хайлайтер в одном облегчит создание яркого, свежего и здорового образа одним махом. Свежий взгляду придаст специальный карандаш для осветления уголков глаз. Макияж матирующим фиксатором. Летом это особенно актуально. Спасибо вам. Спасибо вам. Марфа Федорова, фэшн-дизайнер, Эйша модельный агентство салаятчыта, ураты көрүлэх таңас художника, айыр үлетін умсугуян иейен коян саңаны керени айыр кере ко. Марфа Жукускайттан сағалан Москва, Лондон, Торонто мода осколаларыгар тахамын үрдеден, билинги кемне саха сиренері болбаққа, Россия билгейлях жонлорун, артистларын таңынлары. Марфа Федорова лейбыллах таңығы арас мода журналларыгар көрөққа сөп.
Ütüküne küldüköröçüde biri büyün ılcıttığı gelen olurur. Saha bilgiler karakota, modelier, dizayner. Moskva kortu bahalan dileğin onu yediği geçer. Mercedes-Benz Fashion Week nedeni modatiler kıtıbıt Marfa Fyodorova. Anı tenge kinise eşe moda tiyatrın halayacıda. Ütüküne. Bu kadar daha yürüdüğü, bana olanınca bir hakapsarı benim dostumdan hatan kanlar, hatan kimler kız olduğunu Осколом любопытный, художественная школа öğrendim. Hatta oskol bitirince ülkü evde художественный editör bence prostarda iki salana tutarsa gördüm. Ona da o ülkeye olduk. Aslında birinci sılaka oskol bitirin baraman колледж технологий дизайна gibi. Aslında üç sıl öğrendim ona дизайн одежды келген, ол кенеттен Санкт-Петербургга керек мардым, потому что филиал ол филиалда баланы iki места, ол iki места кирбен ағын, ол жүгізге қалдым. Архитектор дизайнер кенет бітім. Архитектор дизайнер кенет үйерін хәнчі бітім, ол үйермесім чамын симбир таңасы өтітер оқтырып өтім. Ол чамын арасында конкурстарға, концерттарға ben pakasa böyle diplom öğrendim falan. Tahtı hanım hanım canım kurtuldu. Kurtulur sana kabit o kadar bitti. Ayak kısmıyordum. O ne bitti böyle beş kız gitti. Sonra videoları ne der ki ben fotoğraf yaptım. O kadar on bana kadar bu bitti. Konsertler gay. O da bitti tamamlanan. O kadar bitti. Tuhami tuspakiller attı kalan diye agensi var. Bu Ay, onlar alması elbette bollardı. Ол агентство бите бала кимден атты ден. Оны как хобби буду кыртап этти мана. Кружок буду. Ол аякты курду бутуар тоғара. Азия денден мәне ва эшеден тыл. Сында. Ол тылы эшеден тыл бет бит, оны онтуга балана. Porque yani bastıkasın bu da sas onunla amısı bu da bana bir kimdir de bu onunla amısı bu da kasındır altın o kısmette. Ondan ben soy bu da sağlam. Bu modelleriniz var bulanan tuman jartanlar kıtlar ol pakas kıtlar konsertlerga ondan ol tahanan bulanan bu yekte kalbit kız tuğulları. Sonra agentство kalbit kız ol hana elbette var Tomana sonra canlı bile sohbeti üyelerden üyelerden tuğumkinin var olan diye o hana bir bağlayıcı sonra üyelerden gördüğün sonra tuğumkinin koreografi var defile sonra asanlar tutarlar потом была психология фотосессия hep ortalıkta bir silahçılık ortalıkta была как карьера o da hana sonra уже hasıl aslında, hette de aksıl aslında. Bolağanı olarak cüksü yürüyü oldu. Onu bana bir sıradan kadar noktada hava bitir. Bunu bu konsertlerge, sahne konsertlerge, kendilerine ben pakas modi ormanı tutumun tutukta. Sonra o hasıl sıfaydan aynen ki enerjiler çıkıyor. Ondan karakterine doğru gelmeyecek. دي سيريوس كنت تقول لا وقد خمن هناك البدء دورة درجة دورة بعد أجلس يوم تجار طبعاً كسجنة بس بالكامل طبعاً هناك كسجنة موجودة لكن بحوار برشة بدي يقول كده لا مرة on mandrake spajdidu që mos ka vërë një në përdojë. Ollë një balana duhet që e ishë në aspekt parë, bas të ka në Moskva vërë që këtu. Në modu Judashkina, Zajceva, barları evdiledim. Benim onu Ваши телефонда evdiledim. Какие курсы барlar, hangi kurslar doğru öğretmenlerin doğru institut var İngilizce. Onlar organizasyonu kolana sentябре efter oktябрьga каждый год öğretmen oldu. Onu öğretmen barlar onu barlar yapayım. Onu bahane. Onu barham yüksek geldim. Onu bir kanısı bir lamarın kepeti. Kötü bakıyordum.
Отон грем аста кастомер тидин набор техникалар не тахкикилте хор бар тухтар касынын ательелар хинчелерде Москва ательелар бармады тагысыр инчелеп битерчилер деді и бола хатскадар типи онтон сам комиссия барда вычислительными барда там тоталатра онтон бутар билет күндүк анна эш модель хатскадар көтөрүп алган күндүк олганна уже төсүндү онтон табыттара аны хасынын уже үйрөнүп Ола дайым болана бу хаскалардан көрүнүп болана асты. Хас болан жереники курска түгөрүп хаст. Кетти да асты кийген. Оны касылага курсы. Полгода өтті. Соларына атақсылапа институт онлайнсыларда. Олар Россияға дизайн одежды өтіп болғықтарына шитье, конструирование, текстиль барды бирге барып, онан барды кычты болды. Он Европа хиттерер болана керетен үйрдегі. Олар текстиль бола, әмеген текстилері. Конструкция деді. Мен бола онна тоқчының бедерекені бәрі. Как эксперимент, тоқ модели үргіттер тағысында эскизирование бар бұдым. Оны эскизирование келен өңгір әйімі үшеді көрмедім. Онына формалар өтірі әйімі. Библиотекалар хастырдерге ойныры өтіребек. Оны тоқ бар, басты күнемер Vogue журналдан бардыптан бар. Тоқ бар бұлды нөмірдер. Оны көрі-көрі ксерокопия оған, ксеростан бақы чинчелерден оны кей ағылар. Оны ражақлар ол институтқа хиджар студентдар бұғанды тоқ показ қолдыр болды. Әмі тахымда кинәлі болды. Оны барлар таныстара, бұрыстara таныстар кей болды. Барманды Чекимерон попугайда, ну, грубо говоря, цвет. Он даже он гранки ömrü üyerine koydu. Sayılar mihval edildi. O kendi Mercedes kanska bitirdi. Slavdaysa fotoğrafı onun bitirdi bana. O nokta eskisi. Bu müzede vardı, müze var. Emsiki bekti. Tahan berkene kili on hep onu Anglia falan mümkün değil var. Yer belki de serket olup kaçacak. Foto. Ondan sonra tas eskiz oluyor. Beğenmedik atmosfera var. Ona erkek onu uyduruyorlar. Ondan toparlarsa diyeyim. İşte erkek kutuplar Anglia uyduruyor. Oyuncular masara ettir. Uluslardır. Олег кәнеге үйден көрбүдім бочырылық. Ол street fashion'ден направление бар еді. То есть бала street fashion'ден кейіп, бәйді моден айыр. Олар болағына қайта форманы кәтәлген, қайта интерьерінде танахын барды, бәйін моден олар. Бұл бейі көрсетутерінен подписчиктерден ұйдылары қоңын бұтымсы, оның ұйдылар. Білінгі саға күйір обраға ән қарқына әйтары кені. Кені исмайдыда, танхасаға, жырға қайтары. Білінгі саға күйір қор аңды күйісті, аңды үйін бойы аңды кейін, инсанар төйдақ бұқтақ. Төйдақ, оны культура түтір отықсайтылақ, оны тыл түтір. Қор аңды үйеға, үттінер болып бұтына, аңды үйе үнжілері сәйдақтары бары бұлақтарына қасы тұл білектақтыр. Инсанар тыл, өй, ондан культура. Онтан сиккис вақылыйдыбыт бұл ән шоурум чукускайка ахар баланнаққанду, ән таңасқын қантан қайтақ кеге көрін тұтан қалғанын кетен тұлын сүрінде. Любой коротко, любой атмосфера туспа атмосфера хор. Олин банна атмосфера чеченчиди банна. Шоурум феврале бута били месте көтүчүл, хайта месте бута сразу. Мақтал бұл бие қағалан сәргі спектер, оны бие көрәк жүректер бағалыс тәрін бағана барғын, оны әтейін істептен барып. Бұл 2-5 жыл саған жылға, тоқ патрон бұлаңы, барды толын, тоқ бары сколықтың барын сетейін, оны қоры жүкізге көрділік тақтырып, қораты әме жан кергедерді, ол бұлтық үшіліктен әйтін.
Бэйэт хаан сайыннарыыта доробуяны чэбдигерди билиңҥи олох кыргыттарыгар аны бастыки местени ылан турар. Онуоха киһи таптаабытынан ара спорт көрүҥүн талан жырыктанарга эгелге. Надежда Гоголева Россия спордун мастера 100 километр сүүрүүгэ Россия кубагын кыйылаага сүүрүүннен хайдах жырыктанан сагалыыры ыымпыгын чыымпыгын кэпси онна быхары. Кепсери бахастыгу андастан сүйрен хагалыын багара киха туохлар болугана. Сюда бастан дробиета, надо, тангас обязательно кроссовку удобную надо, на бастан сагалыр кие аргайды аяк километр тенсаларта историян. Аяк километр дегенде бу хлор агарды рахам бар. Кас минуттен. Минуттен. 1 километрнен агарды. Аталык рахамны бире дорога инженерлык 5 минуттен сагалыктырсы. Дышкалар булалар. Анта постепенно күнәйде. Күнә кәдләхтан ай 1 минуттен Антон бу түне текине хаддах болуп да. Түргенлек ту, бутанлык ту. Атына билен туралык бутанны. Менә историяттан харазны түгән барып тахын. Алар постепенно аргайды калды бәян уже историян бәядә хәл. Эбелләр бәядә. Адам уже чыннан түгәдән килгән бара. Антон болганын бу фитнеска, тренажеры, алда хәҗәткә болганын бары бәлере көсөктә булгандар. Антон сүрүгә ул надо да болганын сипәдә интернетта көрән агы. Ото билеме яга интернетте мага ото сайына, аны бараннар бәйләре даганы уже бәйләргә дәргә тренер кызы булалар, интернетта агымнар, аны биле курсыметр дигән бар булды. Ул курсларын карарыннар, сүрәтләрен карарыннар, сүрәтләрен сүз отыттан, маңалар сүрәттән багырыннар, системда. Аны оны бе постепенно не ол курсын темпын төгәдәне, ото курсын оны уже сүздөрдө сүз булган. Антон Torçakalabı ne dile hasta kiyecektin akla. Ne de biter ayak kiyecektin. Тәһәм алачалар готетер бу неделя иките үстә. Антон бастыны бәйләре мен бетәфтерсе. Антон профессионаллар конечно күн айдар кылды. Антон бу просто yürüyününe kiye hayandağını jırtını tartı. Evet elkelle de olan sürün tağlanır. Бу кырата камсына тияртар битилерин, сүйөктөрү, мен камсатан, дагылар сагаларын хаксын барылды. Постепенно битаны сагаларын кийди хакытарында, ана атки постепенно да темпо битен келин баран. Антон bu hasıl detütüler, evet detütüler. Bunun asası da ki her günü seni boy bir mahir sobordan bir yana doldu. Nana, bahar bir söylüyor. Aham barang boleh dah bicara in ahatan ne bicara kan Антон unu ulu ya jepang Аны сүйрә һәҗән ул һәр орлыкта да били харагат көңелләмәк. Аны ул һәр. kalau ni kan ada orang ni kisi ha kan ana kini organizasi kini makanan orang utang kerja kalau ni kalau ni tu orang tu ni sendiri kena tak. Ada orang tak kara-kara